Dobar dan, ja sam Mihajlo Kovačević, a u današnjoj emisiji ćemo pričati o različitim metodama pripreme kafe. U prethodnim emisijama imali smo prilike da se upoznamo sa osnovnim karakteristikama kafe, razlikama između arabike i robuste, načinu na koji možete da proverite kvalitet pečene kafe, kao i razlozima zbog kojih se dodavali šećer u kafu. Sasvim je logično da pričamo o različitim metodama priprema kafe. Da krenemo od tradicionalne kafe. Većina vas verovatno priprema tradicionalnu kafu na način da prvo sipa vodu koju zagreje do tačke ključanja, a potom sipa oko 8 grama kafe. Ali redosled može da bude i drugačiji. Probajte da sipate prvo kafu koju ćete zagrejati nekoliko sekundi da se dopeče, a potom sipajte vodu, pa ćete vidjeti kako je vaša kafa gorča i jača. Na poslednjem svetskom prvenstvu pobednik je koristio vodu sa ukusom i na taj način je aromatizovao tradicionalnu kafu. Pokušajte i vi da koristite vodu sa ukusom i vidjet ćete kako će se promeniti aroma vaše tradicionalne kafe. Kada govorimo o espresu, tu imamo jednostavno pravilo koje kaže 25, 25, 25. Ili drugim rečima, za 25 sekundi treba da dobijete 25 ml tečnosti sa debljinom kreme 2,5 mm. Ukoliko se krećete u granicama od 20 do 30, bilo da je reč o vremenu, količini tečnosti ili debljini kreme, dobit ćete espresso u kome ćete uživati i vi i vaši prijatelji. U suprotnom, rešenje je u podešavanju mlina, bilo da hoćete da usitnite ili ukrupnite kafu i naravno ponovom pokušaju pravljenja espresso kafe. Kada govorimo o filter metodama pripreme kafe, onda tu postoji jedno univerzalno pravilo, bilo da koristite French press, Aeropress, V60, Chemex ili neki drugi alat. Odnos koji treba da koristite je 1:15, dakle 1 gram kafe za 15 grama vode. Ukoliko odstupate od ovih standarda, bilo da koristite više kafe ili manji udeo vode, to će vam dati intenzivniju kafu ili manje intenzivniju kafu. Važno je da u ovoj emisiji napomenemo i granulaciju, odnosno mlevenje kafe, obzirom da ona igra ključnu ulogu u pripremanju ovih kafa. Ako govorimo kod tradicionalne kafe, granulacija treba da se kreće od 50 do 150 mikrona. U suprotnom, nećete dobiti penu, talog će vam biti veliki, a kafa retka, odnosno slaba. Kada govorimo kod espresso pripreme kafe, granulacija mora da se kreće između 250 i 500 mikrona, dok kod filter metoda pripreme kafe, granulacija treba da bude veća od 800 mikrona. Gotovo uvek po pravilu, dobro pripremljena kafa je rezultat dobro samlevene kafe. Nadam se da ste uživali u ovim kratkim uputstvima za pripremanje kafe. Napišite nam u vašim komentarima koja je vaša omiljena kafa, a ja ću vas kao i do sada pozdraviti sloganom: izbori se za svoj ukus i probaj pržioničar kafu.